Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailing nga di tinagan a Cecil, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasingpet ni Brian nga asawak, isu na laeng tamakunak nga awan langana. Ibain ko ni Brian nga asawak, tunggal adda papananmi. Mabainak amang yam-amukan kwa na kadagiti gagayem ko, gapu iti langana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Cecil dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agasawatan, Cecil. Ngamamok akayat mo pa'y ti agadal. Ha? Awan pa'y mo't anak ta. Iso ano kayat mo ti agadal? Suportaran ka. Apag iso, umadanin ti enrollment. Pagpampanunutam. Kinapudno na. Kayat ko ti agadal, Brian. Pagyamanak launay, gaputaday ta tinakunam. Amok mo't akayat mo. Gaputa amin agagayem mo. Kat agad-adal da pa'y laang. Agadal ka. Siyak ti makaam mo. Ipaikot ti amin akabaalak. Agyaman ako unay, Brian. Nakasingsingpod ka. No kasta ti kuran ni Brian, ay katsaya atem anak ko. Wala na. Aginrulak into no may alawas. Ay man-mano tikas ka ni Brian, akas jay ti kapanunutan na. Iso adi mo kumasayangan ti gundaway, anak ko. Total, awan pa'y mo't anak yaw. Wala nang. Ikari kasayangan ti agadal. Iti kasta, sana maupay ni Brian amang suporta kanya. Rumbeng laeng daytoy ti laglagi po. Natural nga ado ti lalaki am-am-amom ije pagadalan. Laglagi pa si aasawa ka, Cecil. Panunutam ko ti kinasingpat ni Brian. Wala nang. Nasingpat ti asawak. Iso asan ang mapasamak no anyaman ti pampanunutan nyo. Ay na, umapalak ka talaga kan ka, friend. Nagsingpat ni Brian. Wan, nasingpat na talaga ti asawak. Iso asanak nga agbabawi ang nakikalay sa kankwana. Hay, sapay lang kumata makasara kak tumat itikas kan kwa nang agbalin nga asawa. Si Kakit Timot. Katuan man. Nasingpat, nagagat, kan matured ti panunot na. Kan may isa, isupay tinangalukoy kan ka nga agadal. Ay na friend, man-mano ti lalaki akas kan kwa na. Saan man na day ti pagsaritaan ta? Mala, intag merienda, ilibre ka. Cecil, bumangon ka. Ang mga numala daw kay Ije pagadalan. Ay, aldaw kaya man? Wan. Ala, bumangon ka. Nakaluto akon. Agidentan nga agar mo, sar. Kan nakaidadangak matan iti pagdigos mo. Ape ati nakriniing. Iti kasta, tinulungan ka kumaan nagluto. Kan siya kung tinangidadang iti pagdigos ko. Saanan? Kabaalak. Si Kakit Dimat. Amok ang mabambanog ka. Isu asya kung tinasapaan nagriing. Agyaman ako, nay. Ala, umay kan. Naisagana kung ti kananta. Agdatan dito'y pagadalan. Aywan gayam. Adto'y ti allowance mo. Agyaman nak, Brian. Ala, mapan kan. Di mo liwayan ti mangal daw Awagan naktulangan intun malam. Tasukunan ka. O sige, agan-anad ka ijibang kagwan. O, inakon.
Cecil, dayjay ka di ti asawam. Ha? Juan, iso ti asawa. Apay ka di. Kasta ka di. Unak ngamin no iso ti amam. Lakay mat ngaminan. Kan maysa, saan kayo abagay? Anya? Mayata, adda asawam, adda pay amam. Anya? Jane, itay ka pa'y apalpaliiwan. Itayak pa'y asuman na o dito'y. Ngam ta cellphone mo lat tikit kitaam. Sapay umisam-isam ka akasta. Ay na, friend. Kachat-chat ko ngamin ni James. Ay, nagtol talaga. Nabayagan nga agar-aram kanya. Ngamjak pa'y sinumbatan. Ha? Kita agman ti picture na no agpay sumot lang, anatar? Oh, adoy. Nasingpad ni James. Nataer. Kan nalaing iti academics. Ay no, sungbatak san, friend. Uy, nataer nga agpay suha. Kat sungbata mo Talaga sungbat na kun. Nga maguray ka. Oy, saan maasungbatan ti lalaki babaon iti chat, ha? Sungbatam iti personal. Naawatam, friend? Nakasagana ka kading. Itulod ka pa'y, sakbay amapanak iti bangkag. Saanan? Aglugan naglangan iti sabali. Umunakan arumwar. Madamdaman ton arumwara. Ha? Apayasaan mo akayat nga itulod ka? Manungal daw na kasta ka. Adda ka din aramid ko asan anasayaat. No itulod nak iji pagadalan. Sursurwam kumamot agpalas iti kawas mo. Adaw mo ti kawas mo napintas Kayat mo asawa. Ibain nak. Juan, ibain ka, Brian. Gaputa tunggal itulod nak. Kan sukunan nak. Kat katawaan dak dagiti classmates ko. Gaputa makikita da ka. Ha? Mababain ako ni di pagadalan. Ibagada pa yun nga ama ka kano. Mababain ako, Brian. Oh, Cecil. Kulak man mo insurod mo ni Brian. Ay. Amang ano kat katawaan dak tumanan dagiti classmate. Ay na, no syakti si ka. Proud ak pa'y amang ibaga nga iso ti asawa. Kunam lang ti kasta. Kaputan nataar ni James sa boyfriend mo. Ala, saan aday ta kinataer tinapatay? Nagsimpot to pa'y ti asawa. Iso arumbong asaan mo nga ibainin. Ay, wun gayang friend. Adaman ni James. Deji o. Ha? Ay, nagtaar mo ti boyfriend na. Kasta kumakatar ti asawa. Oy, Cecil. Apay anak pa uli magkamagtan. Anya ti mapaspasamakan ka, Awan, Jane. Awan. Anya ka di ti pampanunutam. Itayak pa'y nga agur-uray kan ka. Apay anarabian ka. Awawagak itay ti cellphone mo. Ngam saan mo matasungsung bata. Ada na panan mi ka ni Jane. Kasangay ti may sa classmate mi. Kasta ka di. Nag-text ka kumaa. Tapno sa anak nga agdanda nag-akastoy. Anyat pa kadanagan. Amok matyar aramidak Nakabutbutang ita. Nang runa no rabi Imawag ka kuma, ta sinukon kayo. Intulod na kami ni Ronnie. Kasinsinday jay nag-birthday a classmate mi. Naturog kalat ako man Apay nga min nga inuray nakpailaang. Ceci, apay akastakamtan kanya. Ala, umuna ako na maturog. Agbuya ka pa iti TV no kayat mo. Cecil, apay akala at matanti pa nagbaliw mo. Anya ka din dita nga ibagbagan, Brian. Amok nga iba inak. Nang runa iti kaadwan. Apay akastakamtan kanyak nga asawa. Ha? Agsakripisyo tapno maipay ko amin akasapulam. Tapno makaturpos ka. Gaputa day takit nga rutiin karikan ka. Ngam apay nga ita.
Ibainak matan. Ibain ka. Gaputa di mo amo nga ornosan ti bagim. No anya ti kawas mo nga gapoy di bangkag. Iso mo ti kawas mo nga umay mangsukon kanya ki di pagadalan. Narabaw day ta arason. Amo. Mariknak. Adan pang isuksukatam kanya. Gaputa kastoy tilanga. Ngampang nga asim, Cecil. Agpanunot ka kuma. Apa ang nagbarakamtan? Nagpudot ti baging. Ay, way nga Rod. Nagsakit ti ulo. Naarbisan ako nga minidikalaman. Apay nga minadinak inawagan, ta sinukon ka. Amumat apa nagtutudo ita. Nagsakit ti ulo. Kas na maulawag pa yan. Mabiit lang Mangalak iti danong. Sige man nga Rod. Pasensya kan, Brian. Tatalagaan na sakit ti ulo. Apay adi mo sungsungbatan dagiti hawak ko. Kuha, pasensya kan ha. Naggurigurak ngamin. Kat bambantayan nak ti asawa. Kasta ka di. Cecil. Ayatan na ka di ano saan? Ha? When saan lang ti sumbat da ita? Ngamin, nabayaga kong nagdatdaton gan ka. Nga maging gaita. Di mo pa ibagan at tanam namak. Imbagakan ka itin nga dan asawa, Crony. Saan mo ka di maawatan? Kan may sa, adumat dita ti babalasang. Apay asyak pay laang asi asawa. When, at dan asawam, ngam awan anak yo. Saan ka ni? Sipod pa'y damo ang nakita ka. Nagayata kung kan ka. Naamuak na dan asawam. Ngam saan lata nagbaliw tiriknak. Anya? Iso apang asim, Cecil. Ikan na kumamat itinamnama. Cecil, anya ka din ti araramidan. Ha? Nagpulong kanyak ti asawam. Maipapan kada kayo iti agnagan iti Ronnie. Usaram ka iti panunot mo, wano saan. Nanang. Panunutem ko, mamay. Nagsayaat kan ka ni Brian nga asawam. Nasingpad. Hanggang kasta ti isubad mo kan kuana. Pakawanan na kumananang. Ngamnat nagtirik na ka ni Ronnie. Masikuga ka. Ni Ronnie ti ama ti sikug ko. Iso ang nagsabdeng ako nga agadan. Anya? Pinanunot mo ka di. Nuan niya ti ibo nga na itanga inaramid mo. Ha? Ala, makaamukan itibiyag mo. Tsak amo, nuan niya tinagkurangan kan ka ti asawam. Taapay anaaramid mo ti kasta. Apay anaaramid mo ti kastoy kanya, Cecil. Brian, pagkawanan na kuma. Sa anak-anak kurang kan ka, among dayta. Nagsakit para kanya. Itad kun ti waya-waya. Amok asan na kun ngayayat. Gaputain sukat nak iti dayjay aroni. Brian. Ad-ada ang masakitan. No agdan na talatta. Ngam saan asyak ti adda di tapuso kan panunot mo. Ay wanang ti bagim. Nang runak at masigug ka. Sapay ko ma. Taasikas na ka ni Ronnie. Akas iti panangasikasok kan ka. Napakawan kan, Cecil. Sapay ko mata makaamiris kanto. Agasawa talata. Silulukat da ito ruangan ti balayta. Numalagip mo ti agsubli. Hala, mapankan. Ang mga numatuukan ni Ronnie nga agur-uray kan ka. Apa
Apay akanayon ka matan ama Barta, Crony. Dinakman kasarsarita, sika babae. Anya? No dinakman usan, agsublikan kini Brian nga asawam. Jakpat siya na sakti amaday tasikog mo. At don asawam? Ha? Asino ti mamati asakti amaday ta, ha? Ha? Anya? Hala! Umanaw kan dito yung sangok. Ang mga niyapay ti maramid ko kan ka. Diyak kaya ti mabibiyangan, ha? Adayaw awis da trabaho kanya kay Bagyo. Iso ang mapanag. Ha? Total, kabala matiag may sa dito yung boarding house. Nagsakit dyan mo. Ayabam lang di bakit nga da di tabangir. Anya? Hala. Mapan kay Jesseled. Isagana maamin nakawas ko. Mapan kami inton malam. Ngam, Crony. Awanin ti adu pay asaw. Aramida mon ti paparamid ko ken ka. Manon alawas tinapalabas. Manipod pimanaw ni Ronnie. Ngam apay adyak makontak ti cellphone na. Oh, Cecil. Naipagtanda ka dito paraangan mo. Ha, Jane. Nasaya ata si Marungkar ka. Mailiwak namin kan ka, friend. Iso na panunod ko ti umay. Tawan mat klase kita. Taguray ka. Asino daw awagan? Kwa. Ni Ronnie. Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Kan, saan matan nga active ti Facebook na? Kaya't mo asawan? Saan mo nga amon o anya ti mapaspasamak ita, friend? Anyat kaya't mo asawan? Ay, kaasi ka pa'y, Cecil. Amom, day tati may sa arantak no apay nga imayak ditoy. Naamwakin ni Lorna, nagkuyog daroni kan mayra anapan ijay bagyo. Tisigod akaayan ayat na. Anya? Iso asaan mon anam namaan nga agsubli pay dito'y day di alalaki. Nasaysaya at no agawid ka laangan ijay balay dagiti naganak mo. Nang rulakat masikog ka. Kasanon no agpasngay ka. Awan mga sikasukan ka dito'y. Lino ko naglagayam ni Ronnie. Lino ko naglaang. Nagpasngayak nga awan ni Ronnie, Mr. Lonely. Nadamag kulaangan ang nagkalaysadan iti kaayan-ayat na. Nasakit para kanya. Naamiris ko dagiti biddot ko kini Brian. Insang sangit ko ti panagbabawik. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Cecil. Pagayam Cecil, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Tay kunada nga ruden, ti panagbabawi, kat kanayon nga day ti udi. Anya ngay, tao tayo lang agbidot. Ti pagsayaatan na, naamiris mon ti bidot mo. Ala, sapay la kuma, tadumtang ti panawen, ama simpa ti estado yo, iti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan as Cecil, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran, kaniti madireksyon, Virgie Baglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan diag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged iti tinagan Abelia iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely.
Awagan na itinagan Abelya. Adda nobyo, nga manula ang abulan mi, ket naduktalak nga dasabali, akasinsin narak na. Isu ti rason ti kanayon asaan mi apag kinaawatan. Tunggal aga pa kami, mapanak agtambay itibar. Ket ijay ko anam-am mo ni Jeff. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Belia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agpod no ka kanyak man. Asino di babaeng imawagan ka? Ni Mary ka di manan? Agtal na ka man dita, Belia? Manula ang abulan ta. Ngam kastakit din ti pakpakitam. Agtal na ka, kunak. Apay, di na ka dinay ayatan. Asino di kinasaritam iti cellphone mo? Ni Mary, apay aya? Di ex-girlfriend mo? Apay, nagsinobyan kayo ka din? Agpakpakamusta laeng. Unay kamat aya. Pakumusta? Iten niya ang gapo. Kunam kanyak na in-break mo day jay Mary. Di ka di makawawat, ha? Unay kamatan, Mark. Apay, ni Mark lang ayat ilalaki. Awan tirasan nga ipilit ko pa'y tibagikan ko, ana. Waiter! Ikanak man pa'y ti may sabote. Ma'am, nabartek kayo. Amang ano niya ti mapasama kada kayo. Sapay awan kadwayo. Ikanak ko nak. Ada kwarta kapag bayad ko. Ay, aguray kayo man, ma'am. Adda ka di parikot yo. No nyaman day ta. Saan a solusyon ti arak? Abay, naalasak ka di at tao. Ha? Saan mat, ma'am? Napintas kayo, ken sexy kayo. Apay ka di, ma'am? Apay nga rin ngayon sukat na ti boyfriend ko. Saan ko amasumbatan day ta sa lutsudyo, ma'am? Tinasayat. Agawid kayon. Itikas ta? Makaina na kayon. Ne? At daw mauawag iti cellphone nyo, ma'am. Hello? Hello, Bes. Ayan mo. Itay pa lang ang urayan ka. Abi ang nag-fix sa music ni Tayan mo. Di mo iba nga da ka man naniti ba? Bes, nagapa kami manan ka ni Mark. Masapol ka di nga ginungkat kung nagapa kayo? Sige kitin, maturog kan. Ayan mo, Bes. Tasukunan ka. Ang mga nanya di mapasamang ka. Okay, aklaan ditoy, Bes. Unay ka matan, Bes. Di ka di mabutang. Ado ti lalaki ditoy. Ang mga nanya di aramidan dagan ka. Bes. Ma'am. Si ka di ti best friend na? Ay, uwan. Yawid ko ti best friend ko. Nasaysayat pa, ma'am. Tani, delikado. Nabartek ni ma'am. Tulungan nakman kit di amang irwar ka ni Belia. Okay. Agyaman na ka. Ay na. Agyaman na kan ka. Iti pa nangas asikasom iti best friend ko. Anyat nagan mo? Siyak ni Jeff, ma'am. Kaya't awan na nyaman na. Regular a customer mi ni ma'am. Isuasan mi abay bayaan. Unay kamutan. Anya man hindi yung nagkinaawatan ka ni Mark ay ha? Bes, impay ko amin kan ko na nga maging gaita. At dapat gayam komunikasyon da ka ni Mary nga ex na. Kat, anyat planom ita. Di mo ibaga akasta ka na yung aramidam. Tapno ibagakan ka, di mo mabalin nga ipilit ka ni Mark tibagim. Bayam no ti ex na tipilyan na. Apay, nagkasar kayo aya? Nalaka nga ibagamday ta, Besh. Ta sana sikat ti masaksakan. Ay na, Beshi. Napadasak matan ti kasta. Iso nga ron abalbalakadan ka. Ngam di mo mat kaya ti dumngag.
Isa makamu ka. Hello? Kumusta kayon, ma'am? Ha? Sino da ito eh? Ni Jeff Gayam da ito eh. Waiter, iti para na ginuman nyo hindi rabi. Di na kalin malagip. Jeff? Wan, ma'am. Oy, san mo nga ulitan tinaramid mo iti rabi, ha? Nudad dumalalaki tinangaramida mit tigas jay. Ang mga nuad dandakas na napasamakan ka. Nangalaam iti number ko? Dita cellphone mo, ha? Nalipatan ka din. In-pa-charge mo ti cellphone mo kanya iti rabi. Okay. Sige nga rod, ma'am. Kinumusta kayo laeng. Nagananat ka na yun. Okay. Bye. Faye. Kaya ko ti agtambay iti bar. Agtambay? Wano kaya't mula makita ni Jeff? Apay, saan ka di amabalin? Nasaysaya at pay. Itikas ta. Maka-move on kamagtan. Awan mat nga rog serbi ni Mark. Jak pulos nakita nga intulog na ka dito'y kondo. Masapol ka din nga itulod na pay aya. Ay ayatek ni Mark. Kat maawatak no anyaman dagiti pagkurkurangan na. Ay ayatan na kamatla ka di. Amangan no dahil tajay kunada one-sided love. Grabe ka mo't, besh. O, apay, sana pud no? Agsagana kakit din, tagrubot kan. Tamapantan, besh. Hi, ma'am. Oh, Jeff, kumusta kan? Nasaya at mahit. Da kayo nga, ma'am Belia. Kumusta na ita puso yun? Nasaya at mat, Jeff. Pasensya ka na, noon yaman dagiti na ibagbagak kan kaibig. Awan parigot, ma'am. Mawatan kayo. Agyaman ak no kasta. Ika na kami mon iti dua bote nga arak. Ha? Oh, apay. Di kagdanag, takadwak ti best friend ko. Okay. Mabit lang nga ron. Urayan da. Ika nakmampay ti may sa bote nga arak. Nagpipintas dagiti customer mo ita, Jeff. Sino da ita lalaki, Jeff? Iso ni Paul. Best friend ko. Kanayon mo't lang agtambay dito eh. Tunggal day off na. Kasta ka di? Belia, agawit ta ka din. Nagpintas, hindi takadwang, Belia. Bastos ka! Bastos? Awan mo ti mading ay naramid ko kan ka, miss. Ti ko nakla, napintas ka. Hanyay tano na pintasak. Agtal na kayo kuma. Aduti customer nakakita ka na kayo. Tinasayaan. Umalis kayo ni tilamisaan. Di nakarutig ka man Kabalang pa iti bagit. Kung nagtumit ngamin, masapol mo titulong ko. Nasakit ti bagbagi ka. Tsakpay ka malagipan no kasano anak kaawi dak. Nakaroing kamot gaya man. Kumay kanta mangantan. Itaman ba nasapa ka na riing beshi? Katuan Naragsak ka pa'y. Nag-text ka din ni Markan ka, tapi naragsak ka. Awan bibiyang ko kankwana. Apay nga roda kas tatiisam mo. Malagi po ni Jeff, besh. Jay waiter, di bar nagtambayan tayo di rabi. Wan, apay ni Jeff. Nag-text itay. Kat, iso ka di tirason no apay naragsak ka? Amo, besh. Gwapo mat ni Jeff anya. Di mo kunaan nga agayat ka kankwana. Hello? Kumusta kan, Belia? Nabayag adi kayo may dito'y bar, Ligliklikan na ka di. Saan mo, Jeff? Busy akla ang ita. Mabalin ka di nag-date ta. Ha? E-text ko, no sa dino ti pagsabatan ka. Sapel ako matomay ka. Sige.
Agyaman na tayo may kabil, ya. Awan anyaman na. Mailiwak namin kan ka. Ken kayat ko nga ibagay ti personal. Akayat ko ti agaram kan ka. Well, awan matdakas na. Awan ka diti ako ngat. Itida mo apan nakakita kan ka. At dan na idumduma na riknakan ka. Italangan na daanak iti gundaway ang mga ipod na. Amom, guwapo ka magkat. Ada trabaho kan narespeto ka pa eh. Ngam... Saan ka pilitin? No awan mariknam apanagayat kanyak, Belia. Ngamang namnamaak. Adum tento ti aldaw, amaayat nakmat. Among besh, damdamagan ni Jeff, numabalin na ka nga arman. Ha? Impud nung kadikan kwa na ti may papan ka ni Mark? Saan? Ti imbagaklaan, kat saan pa'y anak ka move on. Amo man, aging gana itakat ni Mark pa'y laang ti ayayatan. Ay na, adday ta ka manan. Apay aya nga ikamat mo ti bagim kan kwa na. Kat sabali nga ti kayat na. Ay na, tinasaya at nga aramidam. Ipamay samt atensyon mo kan ni Jeff. Jack kaya't amang namnaman ni Jeff. Jack mo't kaya't aliklikan na. Among, Beshi. Itapay laang at pilikan. No asino ti rumbang ayatan. Mang namnama akpay laang asubyan nak ni Mark, Besh. Kat, apay nga ron nga intulok mo nga agaram ni Jeff kan ka. Agyaman naktin may ka, Belia. Pasensya kan Kadagiti na ipagbagak kang kaidikal labas. Sapay ko ma, tamapakawan nak. Nabayagan napakawan ka, Mark. Ay ayatan ka. Kat pa nga asim. Taisublita ti sigot. Agpaiso ka di tayo tanga ibagbagan, Mark. Juan, ikarik asaan ko nga ulitan tinararamit ko idi. Ay ayatan ka mat, Mark. Kat agyaman na, tanagsubli ka kanyak. Asino't yung mawawag, babe? Ni Faye. Mabit lang tasong batak biit. Okay. Hello? Ayan mo itabel ya. Di mo matrireplyan na gati text ko. Kadwak namin ti Markadak. Ag-text saktulatan inton makaawidak. Okay. Agananat ka na label ya. I love you. Sige. Bye. Anyatin baga na, babe? Kwa. Sinaludsod na laang no ayan ko. Faye, adakon. Apay adi mo replyan na gati text ko ken ka, Belia. Jeff. Anyat aramidam dito eh. Sungbatam ti saludsod ko, Belia. Nagsinubyan kayo kanin kini Mark. Saan? Sigurado ka? Apay ka di. Apay nga inarakop nakmatan, Jeff. Mabutay nga, Belia. Amang ano ibatin akon. Nagsinubyan kayo kini Mark. Jeff, saan ka pa'y a boyfriend? Kaya't ka di asawan da ita. Ngaging ka itakat ni Mark ti ayatam. Pasensya ka, Jeff. Nukas na nga rod. Aganan at kakanayon, Belia. Maawatan ka. No day ti decision mo. Mariknak mayat. Pagayam lang ti pangibilbilangam kanyak. Ket idaw-dawat ko. Asapay la kuma. Tanaragsak kayo kini Mark. Faye, nag-deactivate ka din ni Jeff ti Facebook na? Awan mo't namin makita ka post nan. Kastamot asaan akon ang makachat kan kwa na. Ha? Ni, saan mat, Belia? Adamat ka ipopost na picture na. Ha?
kita akman? Ala, amang ano in black na kalaang. Ang bye-bye amo ni Jeff. Itikas ta, maka-move on ka matan. Nasaktan ni Jeff. Ngamin, nang namnama. Besh, mailiwak matan ka ni Jeff. Kasano nga roda ni Mark? Makiwin na swasakon ka ni Mark. Ha? Saan ka di nga arapaap mo idi nga agsinubyan kayo ka ni Mark? Belia, bay. Anyat ya raramidin nyo dito eh. Ni Jeff? Nag-resignan ni Jeff iti trabaho na. Katiko na. Aga-brood ka no. Awan ka di tinaibagana kada kayo? Awan mo tinaawat ko a text manipod ka ni Jeff. Kan in-blocknak pa iti Facebook. Belia, waya-waya mo ni Jeff. Kaya't na ti makalipa. Isuan nag-resign. Kan nagdesisyon nga aga-brood. Mabalin ka di apakibaga ka ni Jeff. Ang mailiwak unay kan kwa na. Pasensya ka, Belia. Namnala daw ka. Kaano ka di man ang nagsubli ni Jeff dito eh. Kaya't ko ang makasarita. Belia, panawon lang ang ti makaibaga. No kaano ti panagsubli ni Jeff. Tinaudi adamag ko. Kat flight na inton sumaruno a bulan. Ano niya? Nakiwin na swasak nga rod kini Mark, ta saan akon anaragsak akas iti sigon. May sa atawan tinapalabas, sipod nagabrod ni Jeff. Ngam awan komunikasyon mi, ta imblaknak iti Facebook, kan nagsukat matan iti number na. Aging ga ita, namnamaak nga addan tuman aldaw, nga agkita kami kini Jeff. Alakastan, katagyaman ak iti kay panangidrama, iti pakasarita. Tuy pagayam mo, Belia. Belia pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Naamiris mo ang napatagayam kan ni Jeff. Ngam tidakas na, addan iti adayo a lugar. Ala, sapay la kumatag kita kayo pa'y. Tay kunada nga ruden, no da kayo tinaikari para iti tunggal maysa, dumteng to ti aldaw, ngagsabat tumetla ti dalan yo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Belia, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam nagpailingad itinagan a James Adinan Inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Jak ilimed nga da mabalin ti pamilya ang nagtaudak. Isu ang naaramid ko amin akay kayat ko. Adandanimet na kay sagmakak. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni James. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Talaga ka di nga awan maaramidam anasayaat, ha, James? Tunggal adda maawat mi nga awak. Kanayon nga ibagadang adda na aramid mo akalukwan. Kanay ko, gusto manong, pagkamanan na kon. Simuro taklaan ka dagiti barkadak. Tsaka mo, asal kan migayam ti store. Dahil ka ti paglaingam, ti agrasom. Dahil ito iti tandianam. Maminsan pa'y nga aramidom. Di kan irurwar iti pagbaludan. Katap no agnakam ka. Dahil ito pa'y ti parakan ka. Ryan!
Brian, gusto ko madaytan. Di mon kabilang ti kabsat mo. Agdardaran ti rupa na. Kasta tim ay parbeng iti dayta alanggong, mami. Nagsardeng lang arudeng nga agadal. Nasursuro na pa'y ti agdroga. Urayem ni Papa. Tasigurado aderdren na tarupam. Tiyakon urayan ni Papa. Aglibas akon. Tasigurado akabilan nak na makita nak. Sigurado analaos ti pungtot day jayan. Inakdanunan ni Maureen iti syudad. Dito'y lumagtuak dito'y tawa. Tapno di tak makita da mami. Agyaman nak ta inuray nak dito'y parke. Maureen. Apay akas ta tinangam, James. Saan matanasi ka dyan na amok James? Naanos, inosente kan naurnos iti bagina. Pasensya kan, Maureen. Napasubok lang. Ay ayatan ka una, James. Amo ti Diyos data. Uray ado tinagkurangam kanyak sa anak ana upay. Maureen. Namin anon ang binagpagaan ka. Ngampulos adi nakimpangak. Kataklo na ka na sakit para kanyak ti desisyon ko. Ngam makiwin na swasakon kan ka. Tapno mapanunot mo nga usto no anya talaga ti kayat mo. Bangasim. Di ka ko mamakiwin na swas kanyak. Kasi tinakon-akon. Ay ayatan ka unay. Ngam nakaikadang akon. Putlentan ti relasyon ta. Agpanunot ka. Kat ikam iti patag ti amin arigat nagiti dadakal mo. Tanalipata mon ida. Kat na naisimpa mon tibiyag mo. Kat kasapulan nakpailaan. At daaklat ng agururay kan ka. Sige. Mapanakon, James. Maureen, please, di nakpanawan. Anyan da ito, mapaspasama kanyak. Diyak mapabasol ni Maureen. Tamok, nagbasolak. Tangayawan, pakidagusak dito eh. Iturturad ko nga awagan damanang. Tagpasuko na kinilakay na. Kat no kabilan nakman ni Papa. Kapoy tinalaos ang pungtot na. Anusak. Kaputa nagbasolak. Masaya tanagawit ka, James. Katay iti para kan katapnog-nakam ka. Papa. Mangipapain ka nga anak. Hoy! Ito iti tantaan, James. Inbabay na. Iso nga uray ka ano man. Di kang tupulos turungan at pagrigatam. Amado! Papa! Gusto ko man. Di mo saktan ti anak mo. Pakawanan ng Papa. No kumatay di pa ilang anak panunot mo ti agaramid itilasaya. Saan kumana sayang dagiti kwarta binusbus mo? Amado! Naglustuyan ti anak mo! James! James, anak! Amado! Itaraytan ni sa ospital! Ito ta nakarwar ka niti ospital. Nagpili ka, James. Ituloy mo ti ag-eskwela? Bueno, agtrabaho ka iti garden. Agtrabaho aklatan, Papa. Isumot lajak mayulo ti agadal. Okay. Doday tatipilyan. Katapno di mo matkun ko na. Ited ko amin na masapol mo iti panaggarden. Wan, Papa. Katagyaman ako, Nay. Numarik naman ti rigat. Awan ti papapasulan tayo sumat ti pinili. Kan di mo namnamaan ti tulong ko. Oh, James. Agtugtugaw ka matito yung kalapaw mo. Da kayo matgayam, Manong Ryan. Wan, di magasa. Tapno umay kakitaan. Kat anyangay. Kumusta tibiyag mo dito away? Nasayat mat, Manong. Marigligatan na. Ngam ikagumakti ag garden. Ta isumat ti pinili. Ay na, James. At damot ngamin kwarta tayo apagadal mo. No iso ti pinilid.
Kas itinakunat manong. Jakon mayulot ti agadal. Iso apadasak ti agarden. Sigurado ka kabaalam ti agarden? Amangan mo't no awan pa'y timay sa Domingo. Kat agawid kan at sangsangay. Manong. Ala, inakon. Tagibas si tindak dagiti kakapsat ko. Kastamot ti amak. Iso ang masapul nga igaid ko ti agarden. Tapno agbaligi ako. Naibagman ta nakapasar ka dito'y kalapaw ko, Insan Lloyd. Agkapeta eh. Wala insan. Kailo ka matay. Manipot nagnaid ka ngamin dito'y kalapaw yaw. Di ka matin rumrumar. Wala insan. Barang malipatak ta agbisyo. Kan may isa. Ado ngamin ti ubrak dito'y garden ko. Barang tumamak iti mayat a presyo. Insan, madamag ko man. Ada ka di komunikasyon nyo ka ni Maureen? Ha? Ni Maureen? Awan. Apay ka di? Ano ada komunikasyon nyo? Nakita kami idi na minsan ni Jemol. Kada kadwa na lalaki. Nataersi ka. Sweet na pay. Apa yan, Insan? Napaulimak kamatan. Ay, awan, Insan. Nasa RT-rate naman nakangagitimbaga. Ada kadwa na. Kinapudno na, Insan. Diyak pala ang malipatan ni Maureen. Mangnamnama kabalasan pala. Into nagsubliakin ko na. Nyakita mo tayo. Ang mga barkada na lang kinakitak akakuyog na. Upay kasta. Masaktanak lang ta, Insan. Iso ti kang runaan arason. No apay nga ipapatik ti agbalbaliw. Nga isardang kong dagiti bisyok. Iso ti makagapo. No apay nga igad ko ti aggarden. Takunana idi nga urayin na ti panagsublik. Kanya nga ito ti plano, James. Nabagyo ti garden mo. Di mo nasubot ti puunam. Pangasiw, Papa. Ikanda kumapay iti may sa atyansak nga garden. Apa, di ka pala natitigra. San mat siguro nga agbagyo iti napigsa. Masubot kung tumat lang amin apukaw ko iti damo a garden ko. Kat, talaga di mo ituloy ti panagatan mo. Saanen, Papa? Agtrabaho aklatan. Malano isute ko na. Agyan ka manan ni Kalapaw. Anya nga iho, nabangkrap ka manan. Saan mo pa'y anaparwar ti puunam? Tanaranaam mo ti bagsak a presyo, dagiti natag. Maupayak nga rod, Mami. Ngamawan mabalin ko. Kasta siguro talaga. Agmulak manan. Barang makatsamba akon. Apay ngamin aparigatem ti bagim, iho. Agadal kang haminan. Tapno di ka aggargar din latan. Awanan ti panggap ko nga agadal, Mami. Aggar din naklatan. No kabala kon. Biro kak to ni Maureen. Malagip ko. Amom iho. Nakitak idi na minsan ijay sentro ni Maureen. Ada kadwa na alalaki. Anya? No kasta. Amang anupod no ti atap ko. Anak asawan ni Maureen. Tasigon ki ni Lloyd. Nakita namot lang ni Maureen idi na minsan nga da kadwa na alalaki. Nalabit sa ano na nakauray. Iso anak asawan iti sa bali. Anya? Apa yan, Insan? Nabayagan na di kang timim-timit ti arak. Ang imita? Inayaban lang dito. Itap no agsyat ta? Awanan ti serbi di amin, Insan. Apa yung ay, di ka agsawi ti kasta, Insan. Makapaupay, Insan. Agasam. Namintalo na bangkrapak iti garden. Talaga akasta ti biyag, Insan. Dumaminsan, tumama ka. Dumaminsan,
Para naam tibagsak a presyo. Nung agadal ka ngaminan. Awanan panggap ko nga agadal insan. Nang runa, tako na ni mami. Anak kita da ni Maureen hindi na minsan. Kat adda kadwa na lalaki. Awan siguro tiganas na ngagpursigiyak pa'y. Tanalabit. Nakiasawan ni Maureen. Di ka mapukawan itinamnama insan. Dumawat kay titulo kan bendisyon ti Diyos. Kaya sa timang saranay ken ka. Ken di na kaikan iti panubo. At di no kabailan. Dapil ti paparamid mo abalay ayin saan. Awan insan. Tapno at daman pakakitaak iti bambanog ko iti garden. Ay gawa na. Oh, kita man ita. Gapo iti panagsalukag mo. Nagbungan iti amin abannog mo. Ada pa yung truck mo nagatang mo. Awan insan. Katagyaman na ka. Tadda ka akanayon amang bagbaga kanyak iti mauawa na anak iti namnama. Nagkasinsinta nga rin. Ayun kaya. Iso ngayon maya. Tapno awisan ka dumar ay iti kasar iti Bicol. Ha? Nagadayo ah. Ay, sige insan. Tapno makaliwak sayak mamat. Ay good na. Parang makamamuka iti ti agbalin akaparagpag mo. Napanan ni Lloyd iti lamisaan na naisagana apanganan dagiti abay. Tituyak pa man sirok ti mangga, tanabara unay. James? Ha? Maureen? Siga ka di nga paiso? Wen, siya dito eh. Kat, jak impag-arup ang makita ka dito eh. Agtugawak dito abay mo ha. Inawis na kami ti kasinsin ko ani Lloyd. Iso asim murotak. Kasta gayam. Nasaya at ata si murot ka. Wena, tapno makapasyarak mamet. Tapno saan lagar din ti ayan ko. Kat, kumusta kan? Nasaya at matlat na. Sika nga eh. Kumusta kan? Okay akmet. Wen gayam. Kapin anong tinagkasar? Barkadak di babae. Kabagyam ka ni Jegron? Kasinsin ni insan ko, iti mother side na. Kat, sika. Taga-ano mat nga iti nakiasawaam. Ay, kailian matlaang. Ne, apa yan? Manipod si mangpot kayo ang naggapo iji kasaran a dinarayan nyo. Di ka mo't matagtagari. Nakitak ngamin ijay ni Maureen, manang. Oh, dinaragsak ka ko mano nagkita kayo. Saan ka di nga dayjay ti ururayam? Ti kanito nga agkita kayo? Wen manang. Nasaysaya at kuma no saan kami na nagkita. Gaputa, nasakta naklang, manang. Ha? Taapay? Nakiasawa gaya man ni Maureen. Nagaklatan insan. Nagapuak iji balayo. Hanggang kuna ni manang mo nga ada ka dito. Apa ka sa tilangan? Kas ka lamal malday launay. Kinapod no na insan. Nasakit. Kasladyak kabalan. Apa nga mininsan? Nakasaritak ni Maureen iti dinarayan ta kasar. Kat naibaga na nga dan asawa na. Anya? Tiyam mo kat awan pa asawa na. Isumati ko na ni insan ko. Kuna namat kanyak. Akailyan namat lang tinakiasawaan na. Nalabit. Isudya nakita yung akadwa na edi. Tapno mamam ti usto insan. Alak tinambor na kadagiti amam mo. Tapno da kayon ti agsarak. Sige man insan.
Agyaman na ka ha. Wanan yaman na. Nasaysayatan ti kasta. Tapno maamwam ti pudno. Maureen, at datamanin iti da ito aparke. Ti parke adamo nagpasyaran ta. Ken sigud nga ayuyan ta. Kat pagyamanak, ta nakisabat ka kanyak. James. Amom ka di. Inururay ko da ito yakan ito. Amom ka di ang nalidayak unay idiinsina na kay di. Ngamday di pa nang isinam kanyak. Nagpampanunot. Inamiris ko dagiti imbagam. Kat husto amin. Iso nagbalbaliwak. Nauray di ako nagadal. Padyak matan mayulot ti agadal. Ngam ingad ko tinagtrabaho. Kinungkunak iti bagik. Adumteng to tingundaway nga kita ta. Ket adda maipagpanakal ko ken ka. Una yan ang nagtanong ka, James. Pakawanin ako. Nasaan ka nagbalin ang natibkar. Ta imbes ko matulungan ka ngagbalin. Nakiwin na suwasakan ka. Maawatan ka, Maureen. Taubing tapaylaan idinwar arigan. Ngam pagyamanak latta. Tas ikati nagbalin nga inspirasyon ko. Idi tiyempo ti panagrigrigat ko. Aging nga nagbaligyak. Ket makunak amayatan ti panagbiag ko ita. Dayawag ti kinapod nung kanya, James. Ket pakawanan na ko ma. Kapoy ti panakiwin na suwas ko kan ka iti. Kas iti nakunak. Awan anyaman na kanyak dahi jay. Ngem ti pakadudugan unay tirik na. Kat tinamuak anak asawa kagaya men. Tanang namnamaak. Ngadda kalata subliak. Ngem nakiasawa kagaya men. Pakawanin na ko ma, James. Ngamin, nagulputan ka. Anya ti kaya't masawan. Kinapod nun. Awan pa iti asawa. Oh. Naibagak day JD. Takayat ko ang makita ti reaksyon mo. Kinapod nun. Manipod insina ka. Insarak matan ti pusok itinagan ni Ayat. Tamang namnama ang kasublyanak. Iti panang ituloy ko, iti panagadal ko. Aging gana kastrakak iti natalgad at trabaho. Si kalat tatiaday iti panunod ko. Kadyak ilibak. Ay ayatan kalat ang aging gaita. Oh. Iso nga inururay ko ti panagsublim. Agyamanak, Maureen. Agyamanak ta inuray na. Kat ditan pabayagan pa eh. Agkalay sa takuman, Maureen. Nakaragragsa ka kunay, Maureen. Tadatamat laang tinagkatuluyan. Kung naklakit di idi, no nakiasawa ka niti sa bali. Kunak mo asawam dyan nakita da mami idi akadwam. Barkadak na jay. Ay, ni Papa, umay dito eh. Naglawan kayo atwa, James. Maulin. Sabay ko ba, nagnanayon tingin na nagsakit. Agyaman kami, Papa. James, alag na ito akong daway tapno tumawat iti pasensya. Pasensya ka, no di ka ko na inikan iti atensyon. Manipod nagsarte ka na ka. Di kaya't kung amin kat makaatal kayo ng anak ko. Naguna, kan may sa tayo matamay bigbig ito yung pamilya.
Agan, iti sana nagbayag kat nakita ti panagpausige. Mapunkonsensya iti panagbaybayag kan panangdangdangyan pwede kan ka. Iso nga'y pabaon ko ni Lloyd na kasinsin mo. At umapad nakakitaan. Di ka danag, papa. Saan kayo akagura? Sige, kita. Hindi, di. Dakkel ti panagyaman ko kada kayo. Tano saan aga po iti kina-estriktoyo kanya. Saan ko kumana isimpati panagbiag ko. Ket manipod ita, lipaten tayong tinapalabas. Ket sangwen tayong tiagdama, kan ti masakbayan. Nalaos ti panagyaman ko iti namarswa, tauray kasano ti rigrigat ko, na urnos matlaeng ti amin. Ket ita, naragsak kamin iti binokol ko a pamilya. Daytoy man ti pakasaritaat, tuy pagayam mo, James. James, pagayam ko, napintas ti pakasaritaan ti biyag mo, ngayon kaimbinglay. Pakakitaan na iti anyaman arigat, nulakid di ikamang mo iti namarswa, ket agpursigi ka, agbaligi ka, ket ragsak ti kasukat ti rigrigat mo. Bueno, papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a James adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.